Tugire Kristo ni wewe mukamaru murirwa nje bukiriro ganje notinya ndeundi mana no mitwindere gusabiki kujya kumwana reze n'umubyeyi numvande nugweze turi kumwe nawe ni wowe mukamanizigiye kuva mu buto bwanjye nazimukama kutazone teresa dawe wacu Yesu byagiye mu ijuru urakani naswa cyane mukama kuko uri Imana itugirira neza utwitayeho muri byose na bose uturinda kubabara utwagurira imbibi uduha umugisha uduha umugwiza uduha umunezero uduha ibyiza uduha ibyishimo ku by'ukuri nacyo tuzoburira mu rukundo rwawe muri izamu ryo hagati ya saa 9 na saa 12 mukama tugukuriye ubwatsi mukama turakuninaje mukama turahezaga izina ryawe turi gusengera mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo turasabye ngo amaraso yemeranda dutyorore amaraso yemeranda natyorore izingingo zacu zikwaye amaraso yemeranda nahumanura ibiganza byacu amaraso yemeranda nahumanura ingingo zacu zihumaye amaraso yemeranda nahumanura uruhanga rwacu tugirige kondera nyagora ku ngoma mwami Imana duha umunezero uzobukoze turinde kubabara twagurira imbibi dutandukanye n'ibisuzuguro by'ubwoko bwose inyota dufise urayibona icyo tugambiriye mu mitima urakibona duhezagire tuje gucana igicaniro cy'inava kugira ngo muri twe guhabwa icyubahiro kandi muri twe kugaragaza ububasha bwawe Yesu Kristo umukozi mwiza wadusezeraniye kubana natwe utakituvirira gushika ku muhero w'isi duhezagire Yesu dutabare Yesu tubohore Yesu tunezereze Yesu tutwengere Yesu tumugisha Yesu Mana mutima mweranda wowe mwigisha w'ijambo ry'Imana kugira ngo turotore guzindoto Uwiteka mu maranga mutima yacu kazi kugira ngo tuba abatumwa wa Yesu Kristo wuzuye kazi kugira ngo turindwe kubabara kandi tubagukirwe kazi urakaza neza turaguhaye ikaze mu mitima yacu ntugabe kandi uganze utunezeze twebwe ubwoko bw'Imana gutyo dushira agahinda tugira umunezero turindwe kubabara turindwe kwagwirwa twagukirwe mu izina rya Yesu Kristo kandi duhabwe umugisha w'ubutatu bw'andi Imana imwe rudende mukama duteturure adutandukanye n'abaduhuze n'ineza ni mu izina rya Yesu Kristo senze shima Imana umutabazi ngashima Imana umurengezi ngashima Imana umurenganuzi kandi nkemera ko Imana iri kumwe natwe ngo duteture mu makuba y'ubwoko bwose amina tugire Kristo murameze neza indoto Mugisi yavuze ngo ijoro bugiye guca narose mbona twicaye hano n'umugabo wanje n'abana bose ku ntebe imwe ya bon umengo turiko turorera ibirori ahantu nja mbona president hafi yacu atembera ari kumwe n'umusoda umwe gusa hirya yiwe president acaraza atwenga cyane akinyuma mu bitugu agumbira umugabo wanje batera inkura twenga cyane nanje acaraza kondamutsa ndahaguruka ndamuramutsa acavuga ngo ni wewe uri madamu wa naka
nanje ntiyegome mbona tunezerewe cyane. Perezida cavuga ngo mwebwe mwahora muza ngaha nanje nishura ngwego, ariko abana niyeri bwabaramutse ca ndikangura ndotorera. Nimba umugabo afise nk'ingwara runaka ashomereye ariko igisuzuguriro agiye gukira ku bw'igicaniro cawe. Ingwara yose yaragwaye ndasabwe mukamangirire neza. Nawe umugira wa sida, nawe umugira w'igitigo, nayo w'imbugita ariko muja ko ngo bamubage, nayo wa prostate, nayo diabete, nayo wa hypertension, nawe ko bagahinda nawe mubabara. Mugabo naboke mu izina rya Yesu Kristo. Kuba mwari mwicano n'igicaniro wacanye. Igicaniro wacanye. Nongera mbabwira ko igicaniro gisigura iki? N'ikintu ukora kivuye mu kambi k'umutima wawe ukagikorera Imana rurema cyangwa ukagikorera Bayali. Nta muntu n'umwe atagira igicaniro. Ushaka kuba udafise igicaniro cy'Imana se umwami wacu Yesu Kristo, ufise igicaniro gicingiye ku busambanyi, ku bwicanyi, ku bubeshi, ku busuma n'ikindi kintu. Naragiye igicaniro kiravuga mu mwanya turiko turasenga, tuvuga igicaniro gice gikora. Nusenga uvuga ngo Uwiteka kunezereze rwose unkize ingwara, igicaniro kiraza kigakora iyo ngwara. Niyo mpamvu ushobora gusengera mu majambo, ugasengera ubugwayi ntukire, ugasengera inyatsi ukazigumana, ugasengera kudakenyuka ugakenyuka, ugasengera akazi ukakabura, kubera iki wasenze atagicaniro. Amasengesho abohora imitima yacu n'amarangamutima yacu. Amasengesho ameze nk'amashure twiga. Amajambo tuvuga mu gusenga ameze nk'amashure twiga. Amashure twiga nuvuga ngo nize faculty, nize section, ukareka gukura amako mu mbuzo, ngurabe bikenewe uyu munsi abantu bakeneye bashobora gukora, ushobora kuzopfa ushomereye. Namasengesho tuvuga, ibisabisha dusubiramo, amakoraniro meranda tugira, aheshwa agaciro gitumura abantu gwa mu bandi, n'umugigwa n'igicaniro n'uruhimbi rw'Imana wubatse. Iyo usenga ugasambana ubura uruhimbi rw'Abayali ukabura n'uruhimbi rw'Imana rurema. Ugayi guteza impanuka kabwa ati nzogwa amafaranga usambaniye canke wibye, mugaba nugana ko yakora mwakabari nako kabari uzosanga gasana bikazoga bisaba kri, mugaba mwene ko nabazo office andi hano mukabare VIP agenda kuyarira. Izo mugira shetani ngo nzoguza n'imbundeke nazo zigisamara zikibikora, mugaba ibyiza byawe nuzopfu bikabakabye, amafaranga uzokabakaba nzokwereka indazi yakurirako. Kuberiki ni wiyeguriye shetani ngo iguhe ubutunzi ufise igitambo cyawe, no ni wiyeguriye Imana. Niyo mpamvu kuva gucanganika ni bibi cyane. Igicaniro niki, uruhimbi niki, umubavu niki. Igicaniro dushira kwibitambo, igicaniro dushira kwibimatsi. Ushaka gucana igicaniro ntiyagenda kimugishirako. Hari abakristo muri umuvukano wa studio restaurant komera Kristo ni muzima. Mwacanye igicaniro kuko muhumva ijambo ry'Imana. Mufise amazamu mukurikirana. Mugana mubavu nakimazi na kimwe murashirako. Bishoboka ko ingwara mugwaye ishobora kubizova mu kwatura canke mu kurotorerwa indoto kumuhanuzi kwishwi umukama yimenyekanishirizaho. Uyu musi pe ushaka utabishaka ndacahagarariye, ariko sije amagaze ni Kristo akagaze. Paulo ngo sije ngibaho ni Kristo aba muri jewe. Iyi studio restaurant komera Kristo ni muzima ndacahagarariye. Nuzaravuga ngo nimuzana ibiganiro mugiriki. Iyi fisi gicaniro cy'amazamu yose kuyuzutsa. Niyo mpamvu y'Imana igerageje ijwi rikagenda. Ndavuga ko ari wabishatse ukaburi mwene byo komeza wubaho. Naje nzobivuga sinzobishashe nguvuga ngo aritaragwari mu bitaro, nzobivuga ari pasukire ku mugaragaro kuko nico gicaniro kiyacanye nico kuzuza amazamu. Narabagiye murabana ngo umuntu ubu ni gicaniro ribaza ko bakristo benshi mutaragitahura. Wana ngo uvuze ngo ngena ngicacu mukagitanga ukwezi kumwe, kundi kwezi nugitanga ameza nugitanga kwa gatatu ukavuga uti ndakubititse, numvise neza bareka ndakiza ico sigicaniro n'umugigwa, kandi umugigwa wose gari kigigwa Mana.
igicaniro ni ikinava kandi nuvuga ngo reka nywa gacupa ukanywa irya mbere ukanywa irya kabiri ukanywa irya gatatu uzogira igicaniro cy'ukunywa. Igicaniro ni ikintu kirapeta giri successive gifise igihe cyacu gifise amasaha yacu gifise imisi yacu. Nk'ubu natwe wajya amasengesho ngana gute ngagira intege nke ingana gute kuwa kane no kuwa gatanu zishobora kugira intege kubera ko n'imisi yanje y'igicaniro ni nabwo butabazi nibaza ko nawe kuko narayamanye guhera mu buto bwanje sinigeze ngo zico kurya mu kanwa nige nari mu Barabu nafise akazi kangana gute kuwa kabiri no ku munsi wa gatanu n'umusi wanje ugukongeretsa ariko kandi sindigera kuvana ndabimenye njyajyanye Imana kimwe muri 10 niyo ngize imanuka na gatoyi ndavuga Mana niki nakoze neza niki twaganiriye uko ngaronka ikinyeza ngaronka ikinabara ngaronka isigura. Rozine ni wanamye mbya ati rozigituma saraye niki mugaka wari mu Kristo mbwiye ngo mbe ndabwa no gusimana yamanye kuko kwezi kw'icumi le 31 tutagiye kubita ngangabwira Imana ni gufera mu misi 3 ya mbere naragusezerani tugomba gutegura urugendo rwakure turiko twegeranye uburyo butandukanye tuzoja mu mpimba tuje ku bitaro ubwo rugendo iyo perenaje tuzoyigira aba Kristo imbere ko dusozera umwaka cyangwa nyuma gusozera umwaka tuzoyivugana ngubwo buryo turiko turabweganiriza kandi nawe nirengagije ari kwirema niyo mpamvu ngira Imana yanwenze ku by'ukuri sinarosinyisha yuko ariyo mpamvu kuko mu gihe kirekire iyo yamye ari konfasi imisi 3 kuko tuba twinjiye muri 60 y'ejo ziba zitegura igikorwa cy'umwihariko ico kitimo. Igicaniro niki ni ikintu ushira kugira ngo uhure n'Imana yawe kikagira ikiguzi kigutwaye nimba ari cyacumi niba ikano gawe nimba ari iki ariko igicaniro cyose giterwa inamba kiribwa inamba n'igicaniro gishingiye ku cacumi no kubiba nubibe ndabibiri banga kugira ngo Imana ntizove kwagiriza ngo wamaye umusigatwa uzohara ubibiri ushingiye ku cacumi uzobukoze kugira Imana yavuga ngo wamaye ari gibibana ko yicari umusigatwa ukavuga uti jangira ngo rumutawe miliyoni 10 kazima hamwe ngo urapfa kubibuka 10,250 cyangwa 5 ukumva ko warengeje kuko amafaranga utse kutari yatwara ngikikanwa mwisengero mugasanga Imana yagusabugirana yagusaba niburi buri miliyoni mugabe yubibiye mu cacumi ububwiye Imana tisinzo kwigeranganirwa mu byacumi kandi ngobu niba ufise umutaye w'umuliyoni ukabira mu cacumi 100 ukabwiye Imana tisinzo kwigeranganirwa iki icacumi bisigura ko Imana cifata wa miliyoni kakubwiriza na 10 kugira nuzo kwigaruka ikanirwa timuzi guhiko muhiko nuvuga uyu mukanya tuje gusanga afise igicaniro cinavu igicaniro cy'ubwidahobaho none umugabo wagiye gutabagwa kuko Kristo bigaragara ko yagaragaye kuri uwo mugabo sibyo adakeneye abana akeneye mugabo hariho liaison hariho connection yitwa ngo niki ngo numukenyezi kwambwiye ngo mwahora muzahana niba ni surprise ya mugabo igiye kuba mugabo ikomotse ku gicaniro cy'umukenyezi wiwe bamwe buvuga ngo mugabo nitwabihurije ko bakundwa b'umukama ni aba hari itegeko ry'Imana ndakwinginze mu izina rya Yesu Kristo nkorera para rikaringinga ba Kristo wa Tesalonika yabwiye ngo ndabingize musengo budasiba nibivuga ngo nusenge budasiba muri yakondisha yo mudahurije gusenga ntureke gusenga nshuti yanje bigira mu bara mu bajije atuwa gusaba ibintu bitatu ngo ukore woshobora gukora ukumva umutima wawe unyutswe kandi ukabwo umugisha mu gicabe kinibiki avuga ngo icyambere vuga ngo icyambere avuga ngo icyambere kandi witwa Moses ni hoyerari ngo aravuga ati nori karne nk'abandi bose ndandika kacari gihakange mu masengesho ucyambere no senga icyakabiri no senga abo mwari kuvuze nk'icyo wavuze ngo ego kangira no genda kivuga icyagatatu no kongera ngasenga kuberiki
iyo usenga ataburyanye ugasengera ku gicaniro ugasengera ku mubavu mota neza Imana iravuga. Imana ivugana n'abasi bawe. Imana ihindura ibyase guhinduka. Imana yisubirako. Aro ingwara zidakira ibisuzuguro bidahera muzabikugwa ko no gusenga mukongera mugasenga. Kristo Yesu yari imperative yayivugamo musenga ubudasiba. Musenga imbere yo gusenga nitakavuga. Musenga inyuma yo gusenga nitakavuga. Musenga muri ko murasenga anitakaseberera. Akasi aravaga vuga musenga n'inyuma yo gusenga. Namugiye chinaka ngasenga. Namugiye randevu bagwaye kwa muganga igaze senga. Namugiye peyavu bagwaye igaze senga. Namugiye utararanga icyo kandi ku musi wa randevu senga. Senga imbere y'ugusenga, senga uri kurasenga, senga inyuma y'ugusenga, senga. Kweli yari umuntu ngato. Ruangara avuga ati si cyo gusa. Nzohitamo kurya ibisanzwe. Mitemo kuri gatubuki. Mitemo kurya ibiyoba. Mitemo kunywa amazi. Abandi muri gutigita murondera inyama kugira ngo ndonke umwanya ukwiye wo gusenga. Ndakeje umuryango kandi Uwiteka neriteka tuzoronka iyi ntaye. Ubugwayi bwari ku mugabo wawe. Ibisuzuguro byari ku mugabo wawe. Ngo Kristo Yesu ngo president nabwiye ko mundo tibona president iba ari visitation divine kandi kugira ngo vie divine na vie humanitaire ubuzima bw'ijuru n'ubuzima bw'isi ubwami bw'ijuru n'ubwami bw'isi bihura bibyara umusaruro w'ubuzima bwiza busobanutse nuko haba igicaniro nuko haba inkuka nuko haba uruhimbi rw'Uwiteka bene ko nawe baravuze muri Zaburi ya 84 n'ijambo ryashyitse ku mutima ni wari umurage wa Datani na Kora bene Rubeni oya Datani na Kora bene Rubeni bari batwawe n'ubwibone baragarariza Imana bapinga Musa ngo mugabagaze mu bugaragwa abangu barenze imyaka 20 ngo baravuga ngo twabonye iby'Imana Isirayeli yakoze ati data twicacuye nawe data twitandukanije nawe ntukerekane ubugome ku Mana y'Isirayeli udashimye kubandanya muri Kanani turitandukanije nawe Imana ibwira Musa ngo ngurira abo bahungu guheza ugaragaza icyo Imana igiye gukora kuri abo bagararije iramira Datani n'abagenzi we n'imiryango yabo hasigara abahungu babo nibo baririmbye ngo hafi y'uruhimbi rwawe Nyagasani hafi y'uruhimbi rwawe Nyaguhora ku ngoma ngo hagize reka ndara Zaburi 84 umurongo wa 4 ngo n'akantu makarironkera ngo n'akantu makarironkera ngo n'akantu makarironkera n'akantu makarironkera inama nayo ikagira iceri ishyiramo udusitwari hafi y'uruhimbi rwawe mukamanye n'ingabo niyari yaratari ryamwibatse nukwizera Imana umuremyi kuri mu mutima wawe Abaromani 12 ugatanga umubiri wawe nk'ishikanwa n'imoda neza bigaragara kucyukotse kubera icyo weretswe n'urukundo rw'Imana kubera icyo Imana yakoreye ubwoko bwayo nawe ukavuga uti mbize umuhigo ntasuzugutse Imana mbize umuhigo namara mazimana mbize umuhigo nateteretse Uwiteka mwabakobwa n'igikikitsoba kizibisuzugurira mwabagore n'igikikitsobubakiriza ngo uyu munsi zigaragara mwamanyangameje mwabagabo n'igiko uyu munsi kitsoba yashicubara mukuzi zishingana nk'uko Uwiteka bishaka
mwabasara niki kikizobakiza imisongi basugireje uyu munsi mwabagwaye niki kikizobatandukanya kombona ikirara kirakora abarozi bagakora abavuma bagakora igisokuru kibi kigakora amakarana gakora imimbitsi isokuru byo bigakora niki kikizogutabara papa gutabara mama hafi y'uruhimbi rwawe ubaka narabagira uruhimbi niki rusigara ko ruri mu ntege zawe uruhimbi niki rusigara ruravuga uri mu ntege zawe iyo ubakiga icanira umukamo ukacubaka kikabicinava kandi hari ibindi mwubatse mwarishuri cyane rimwe biremera urasambana rimwe biremera usube ikintu cyose ukoze gatatu kikemera nukavuge ngo uzuriyana ngo urababarirwa hari igihe bitazokunda kigaruka kikaburuhimbi kigaruka kikabiki cyanuro aro garuka muhumve idini ryarabayanze ngo sambanutse wireke nibwaci mubiza ndababwije ukuri simba henda nubona uko ari cyaki mugasubira wagasubira imana yakubwiye ngo wanetereje mbonye manga mvi ruhande barabayenze ngo imana icice ko nebe y'imbabazi kuri bangahe bingahe kwifata igihugu cya Mesopotamia igakuramwo nde Burayimu wenyene na Satani ntiyamwemera guyiharara Loti ntiyamwemera gisodoma iravuga ngo mu gihugu cy'abagararije abantu bameze nk'abantu banje batatu gusa ngo notabara igihugu canje ku bwaho ngo ariko namaze kudesida no kuvuga inshuro zamaze gukwira uruhimbi rw'umukama gwarasenyutse wawe iyo mucanga tirano nimwe mugatanga icya 10 mukabyanga mukagayana twari dukaye uratanga tubaye twishuranga wakigorye wo musawuzi ninagutuka ngo mugurura amatwi yawe n'igiki kizogutabara ko nanje ndiko ndagutakaza nari ngene gutakaza ubugingo bwawe iruhande yuko Uwiteka numye ngo ubugingo bwawe nabanje bukatakana mutafinata uyu muri masugu cyenze umuri masugu kina ariko utawukina se mukubakira urugura gutabara ukuvura ingwara uraguteturura urakumanura hose wamaze kumanikwa nikinisi yarabamanitse nimwabimenya iyo bibazo byawe bitorera inyishuri mu kabari ibibazo byawe kabitorera inyishuri kuri internet nasoni kugira umubiri wawe utuzubanza kuri filime pornographique warasenya igicaniro cy'umukamo giye kumarama ngo wacubatse agiye gutabaho umuryango bimenye kirakora igiki gicaniro gikora udasiba musenga udasiba nanje musabira nshobora gukura ko mwomamye mvuga icyo nasezerano icyo natori icyo naremewe gukora alo komera cyane Yesu Kristo ni muzima kandi akira neza byose igicaniro kiratabara umugore ugenda dushingirina ngo ntiyari bwabona abana ngo baramutse uwo mwanya n'ikimenyetso cy'uko n'ubundi aracakenewe mu muryango wawe mugabanje kuza kumutwara kandi kanatsindiza ijambo ubona zihera mu ruhongore kubereke bane kora bavuze uko baratanguye barabyina ngo icyadukoze ku mutima icyatumye tutagwemukira icyatumye tutonkayo abaki bandi ayo ba mama batwonkeje ngo abariyo tugirane tuguma duturumube hakebitse bangomba kwisokuru cha utagiturumube uturumube kuri kwijambo ry'Imana ngo sukuni ngora zawe zikundwa mukamanya n'ingabo umushaha wanje warashashaye ucambigwa ibirimba by'umukama Imana yanje ngo umutima n'umubiri byanje bizotera impundu biyerekeza ku mukama igicaniro cy'Imana ubaka vuga ngo ubaka mudafikinata kandi nutabyubaka uruzerezi muri kumumviriza iyo ukora iby'Imana ukayivanga n'ibyisi ugasenga ugasambana ugasenga ugasakutsa patiri nazokwirukana hano utwara bifitiye mwereka nabwiye ngo nyine wariyirukanye icyo ukora wishyitse mu mwuka w'uruzerezi ntuzokena kandi ntuzotunga ntuzorya kandi ntuzoreka kurya kandi ntuzohaga nzoreka kurongora mugano zobyara nzoreka kubyara mugano zoheka wisize mu ruzererezi wisize mu karusubiza inyuma desida korera Imana imwe rudende Imana se umwami wacu Yesu Kristo sindibe kugira nkuko Imana yakwandikishije mu gitabo cy'amategeko 11 ngo n'amahitamo yawe reka ndabwiye nihitamo neza Shetani n'umubeshe n'umwambuzi n'umwangushi n'umusumara gahura n'amaraso ya Kristo amuturire arakagwa mu manga Imana yatereye mu ibyaha byacu
harakagwa mu kuzimu kwahambwe mu ibicumuro byacu n'ibyago byacu. Ariko urubwiza n'ubweranda bwacu, ariko urubwiza n'ibwishimo byacu. Hari ibintu Imana yatugenereye kuri iyi si tutarakabakaba kubera impamvu zitandukanye. Ntibyokunda ngo yavuze ngo yego. None ndasabye ngo perezida yongere abagendere, perezida yongere abasange, uko biragaragara ko n'abana bamukeneye, biragaragara ko n'abana bamushaka. Mubyumve ngo bakuruye imigwi nava, mureke kwibaza ngo Mana ngo urumva ngo ubutunzi ngo bugiye hamwe bushiraho nyene havyiwe. Imana nayo ivyibushe ibyiza muri mwebwe, ibyibushe imigisha muri mwebwe, ihezagire mwebwe, irinde mwebwe, itabare mwebwe, inezereze mwebwe, iteturure twebwe. Ubundi Zaburi iravuga abakristo mwese mufise ibibazo, mufise ubugwayi, mufise imibabaro, mufise iminaniro, kugira ngo Imana ishobore kubishurikiye mu ndoto cyangwa mu cyo ubuhanuzi n'abatabara. Mujye kugenda muri Zaburi ya 41 murabe. Wahiri umuntu yitwara ariko umurushwa ngiye cyamarushwa umukamara mukitse. Umva yitwara ariko umurushwa na mu gihe cyamarushwa umukamara mukitse. Ngo umukamara muzigama akamubesha kandi akamubuhirwe kwisi namutererana basi ngo bamugenze uko bishakiye. Umukamara muremesha ahari ku musego, aramuhindurira ibisaswa byose mu gihe agwaye. Kubera iki? Kwitwara ariko umurushwa gusa. Niyo mpamvu ibyo ukora bishire mu mwete n'igicaniro zoba wacaniye umukama, ariko ku buryo bw'umwihariko, ku buryo butangaje. Igicaniro umukama witeze ko umukama ari iki? Ari buryo bwawe. Cyo gituma natirimuka, cyo gituma nidodoma. Dawudi ariko aravuze ngo naho datarama abana yenda kumye niteze kugira neza ku Imana yanje ngiri kuri isi y'abazimu. Yo ni Zaburi yakangaheretse. Ngani ya 20. Waita mucheki. Zaburi ya 20. Zaburi ya 20 umurongo w'19. Dawudi yaravuze ngo nundeke mukama kandi ntumpebe, ngo uko ni wowe uri Imana ukaba n'ubukiriro bwanje. Umuhungu afise igicaniro c'inava, avuga ngo nawe data na mama bompeba, umukama wewe yongirane yonyakira. Ngo nunyigishe mukama inzira yawe, uncishe mu kayira karinganiye kubera abangenza. Nunerana abantu bangwanye kuko ibyabo nabyika inyuma byamagurukiye kandi byuzuye ububisha. Umviriza ngo yamara ndemera ko nzobona ubwiza bw'umukama ku isi y'abazimu. Bibiliya yikinyagona nibivuga neza, ngo nagumye niteze kugira neza ko Imana ngiri kuri isi y'abazimu, kuko ibishira muri kubu kimita kivi, kubu kahise kimita kivi. Voilà, kwari kintu yize mugabo bitari kera kandi n'ubu akiri muri byo. Voilà, ni kahise kimita kivi, siko kimita kivi. Wisigira umukama ukomere, aro umutima wawe ureme, wisigira umukama. Mukristo warose indoto, namwe mwese mufite icyo muri ko murasa umukama, turacyari kumusugira kabiri. Izigira umukama, mureme, mukomere, kandi Imana hari kirikira akora ku buzima bwanyu. Nuwibwira mu mutima uvuga uti mukama niki noshira ku gicaniro cyo kugira ngo izosi yongere yosore. Ucubwira mu mutima, ucuvugira mu mutima wawe uti ngirira ikigongwe mukama, ukiza umutima wanje n'umutima wa mugenzaje, ukiza umubiri wanje n'umubiri wa mugenzaje, ukiza ubuzima bwanje n'ubuzima bwabanje, kuko twagucumuye. Kubera iki duca bugufi tukova aho twacumuye tuyirabye dusagata bicumu, nuko hari imyuka y'ibicumuro iguma idukikije kandi ntibaboneka n'amaso agaragara. Wakoresha microscope y'umwuka kugira ubabone. Mbwa nk'ubuntu hari shetani ivuga ati uratsinzwe, ubivuze nawe umve wasaraye, umve ico kijwe
Yuko ngo ingene kivuga we. Ngwana nawe ko aravuga ngo mfe ngo kwarataye indero ngo nimbore. Ngiyo bijetani birago. Ngiyo bijetani rero bitsindishiki kuba wewe. Ukabwira utakutindije nje imbere yawe. Ni wewe wandemye ubugome bwanje urabuzi. Intege zanje urazizi. Aho zazana nyuro hazi. Uwiteka ngirira neza. Uwiteka Uwiteka maraso ya Kristo. Aho uri kuravundagaza abasi. Niyo mpamvu muranda bagira nugiriza muri ari rya saa 6 ari rya saa 9 ari rya saa 12 ari rya saa 3 z'igitondo ari rya saa 6 z'umuhinga ari rya saa 9 z'umuhinga ari 6 z'umuhinga ari saa 3 z'ijoro ugaruka kuri saa 6 amatsamo 8 ugira umuhigo si ngombwa nano utanga inyigisho y'amasaha 2 muri uwo mwanya si ngombwa ngo yimare umviriza akajya gasengesho gatangura konyene uzoburi nubigiri hame ukabigiri hame murabona ikintu koze imisi 20 mu giciko ubuzima bwawe ikintu kikubaye ko gatatu kujya reve igumi kubwura ubwonko burateba bukiprograma muri ico gihe ugavuga ati reka kwanga hari kikurondera bikiri hame vuga ngo ihame bikiri hame benze bibigicanira n'igicano cy'ubutabazi mugara ari gicano cy'ubutabazi geshwa gaciro n'ikimu bavushirako ngo no waracubatse itangura 8 ashirako mu bafasha kwimaza byiza bitatsira pana umuwanyo cyangwa pana utwo watoroye no nutagira icyo hayimana kigize icyo kigutwaye nta nico uzoronka kigize icyo gitwaye imana ngari kidu mugishara mugati bapfa ba ni kandi ko no mugira mugati bapfa no baca bagenda burundu kuko ndabahaye kizi byose Mukama utugirira ikigongo tubyure duhaguruke kandi duhagurukire kuvuga ubwisha bwawe Mukama duhibwiza tukizugwa duteturure indoto y'umukristo turayisengiyeko kugira ngo nitwamara kubona ibyiza wadukoreye tuzogushingire nawe kandi tugusubirize mu nkoko mu kutakuryajyanya mu kintu na kimwe wadupfumbatishije mu biganza byacu uko Isaya yashize ikimenyetso ko Ezekiya agiye gukira ngiki natwe kizotumenyesha kuri kuratura bagiza Mukama nuko abasi bacu batazotwigamba ingwara baziduteje kirere cyaziduteje nikikabyina nikigatariko umurozi nakabyine nagatarike birakamuhindukirira nuko ubugumba batwatuye ko butazotubako nuko icyangiro batwatuye ko kisatubako nuko ibisuzuguro badupfutse ko bitazotubako nuko tutazoherana ngo bagere kugabura mu mashyamwe tugeranye ko bikemera raba ryisi imitima yacu ishaka kugorokera uyihesagirire mu rugo bugororotse udushimere yawe naryo nkuko igitabo cy'itanguro 17 yabitubwira ngene wabwiye Burayimu ngo zugendera imbere yacu tunganye gose iruhande ko aramaze imyaka 13 atacu muvugana kanura Imana ye kubera gutera indagaye uragahesagirwa nyamukora ku ngoma kubw'ibyiza bitandukanye ugiye kudukorera ubwoko bwawe tubaye turagushimira kubyo dusezeraniye kandi ugiye kudukorera mu izina rya Yesu Kristo turanabyakiriye tubyakiranye umutima ushima umutima ukunda umutima unezerewe umutima witanga kandi umutima udahugunga mu kuvuga ukuri ku ijambo ryawe amen amen alleluia baradukora isuzuguro genda kwisabiye umwico zobukoze genda bikwisabiye umwico zobukoze kandi n'ubundi abisabiye umugisha n'uwisabiye ikindi umugisha